bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima, njye tugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Sam Rukundo, ndi umuyobozi wa HPG. Nkomeza gukangurira abanyarwanda muri rusange ndetse n'abanyamahanga bari mu Rwanda gukomeza kubahiriza amabwiriza leta yashyizeho mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19, dukaraba intoki, twirinda gukora ingendo zitemewe. Muri make dufashe leta yacu kugira ngo ikomeze kubungabunga ubuzima bwacu. Murakoze cyane muyobozi wa HPG kutwibwira muri rusange ndetse no kubwira abanyarwanda uburyo bashobora kwirinda icyorezo cya corona, kuko ni icyorezo cyugarije u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu bituye isi, ni isi muri rusange. Ariko ku nama mutanze n'impanuro nk'ikigo HPG tubonye ko gifite nacyo uruhare runini cyane mu gufasha leta y'u Rwanda mu kurwanya icyorezo cya coronavirus. Ariko nk'umuntu dukurikiye mu kiganiro ubuzima buzima, tugarutse inyuma gato, ashobora kwibaza HPG ni iki? Mbese muri make HPG ikora iki? Nubwo twari twabigarutseho mu ntangiriro, mwabwira nk'abantu badukurikiye mu kiganiro ubuzima buzima icyo HPG ikora muri rusange. Murakoze cyane. Murakoze cyane. HPG ni kampani ivuza hakoreshejwe medical discount card, nubwo itanga n'izindi serivisi zitandukanye. Nicyo kintu imenyereho cyane. HPG uyu munsi ikora mu bihugu bitandukanye, harimo u Rwanda, Arabia Saudite, muri Dubai, muri Zambia, no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, no muri Canada.